khaduk mana kesini. Kaba kitu ki nyongut ki bon fai. Dapo Tamil Nadu. Long jong is Hills. Total kilong khadangut. But baro ki bon fai. Kilong negatif baro. Akis baro kilong negatif. Di itu iba khadu iba day na kabalong positif kis. Kiba day nang ni na po silong jungi hi. Di itu ru mana ngila long negatif. Di itu nang fa selasai na bentagan ika arsa bentagan ika test. Jadi lasai nga sarai ba ka megalia ka jungi ka salong ka free covid state. Manne ki bonfai na po Gujarat kilong aspa life wingut na is kasir kilong hispa stongut West Garo Hill kedi arfongut na ribuhai di khatsangut na East Gentle Hills kilong arab sangut na North Garo Hills kilong arfulaingut West Kasi Hills kilong pendaingut na South West Kasi Hills kilong sipongut na West Gentle Hills kilong pendaingut na South West Garo Hills kilong arngut na East Garo Hills kilong arngut but kiwai pade ki bomdai lang na ka yu kilong totally kilong aspa life wingut. Jadi ki aspa life wingut idon wingut barang double bakiwan. Ya gitu nang let testing bentam dan hadum dan nang let testing bagi badai na po ka East Hills dang let ang nehi bagi badai na Southwest Hills bagi na Gentle Hills dang let sigi lagi jong ki jaga ke bala pen bur pa na benta test ki. Ti hadum bentang import yo ya report jong kini ki bidang 15 minit lang poi meneh kesini.